aircraft carrier anti hi indo lawng tuipuya airfield kal thei thlawna tam tak phur thei ania aircraft carrier te hi an tangkai em maya ramdang nena indo po in ral baya ral chei ngai lovin international freeway khovel ram tuipui in troma kalin ral baina nuam to ka hnai tuipuya ral thuam famkim indo thlawna tam tak nen anvain chaprup mai thina chung zong phur tu chu aircraft carrier anti te hi anni tunruma chuan aircraft carrier lian ber USS Gerald R. Ford chanchin tlem kan tar lang dona helong lian hi US siam ni in US Navy ten en ko ani US hian aircraft carrier tangkai zia hre in indo pi pahnih na hnu khan hetiang long siam na konga tanan lana sa hle maya khovel ramdang te aircraft carrier nei belkhom aya tam US hian anei anti hial ani USS Gerald R. Ford hi USA President Samthum Pariatna pu Gerald Ford indo pui pahnih na laya long sipai che thatak mai ming choya phwa ania November ni som pathum sang ni panga khan helong siam hna hi tran ania asiam nan hian US dollar tluk le ding som paruk chuang te me urua man ani Norfolk Virginia long chol huna Newport New Shipbuilding ten asiam hna hi an thok mup ani kha helong hi fit sang khat za paruk asai ania aizola si peila mol le thum ai sei ti na ani chu asan lampo fit zani somnga zet ani helong hian khalfung pali anaya ton nuai khat la ya rit ani bokani hetiang ang long lian le rit hi vaicha ne na han karkal mai chi ani lo melani nuclear reactor pani A1B nuclear reactors manga ti kal ania darkar khata not somthum chu kem somnga paruk tina ania chu tiang khopa chak chuan tol pur mai thuen ani USA Gerald R. Ford ta hian tunlai ral thuam thaber ber bun ania khomola tanga boruwa ka hmel maka na surface to air missile anti chu bun ania chung zinga chuan RIM 162 evolve sea sparrow missile anti chu bun ania hetiang missile hi tuipuya tanga thlok chuak chi ni in US siam ania fit som pahni asai kg zani somria tarit ani alane holtlangin inches som alian ania hetiang missile hian alua bom kg somthum pakua arit apai pona hetiang ho hian km somnga athui an kap phak ani ri aya aliat lia chakin athlok chuak thei ani tin RIM 116 RAM rolling airframe missile anti chu bun ani boka ai hi chu mun hnai de uzok ka na ani phalanx CIWS close-in weapon system chu bun ani boka ai hian missile manga USS Gerald R. Ford ron kap chetur chu hla mi alovin alo chu tlamak mak thin ani he phalanx system hi General Dynamics Corporation Raytheon ho siam ania a takzet ani tin helonga hian machine gun rolzet mai M2.50 caliber chu bun ania hetiang silai hi indo pui pakhat na zo nu khan John Browninga siam chua ania he M2.50 caliber hi longle long in ton chil huna atangkai he don ani helong chungzola thlona tum hun hi fit sang khasum ko pahni athui ni in fit zani samwa paruga zaw ania thlona somsari panga atanga somkuwa thlengin a phur thaya arsatna nei mi lovin an thlok chuakin an tum thei ani he indolong lian hian khovela thlona thaber ber a phura chungzinga chuan F-35 le F-18 Super Hornet te po an tel ani USS Gerald R. Ford hi me ni somthum pakhat sang ni som pasari khan
US Navy te kuta hlan ania July ni somni pahni sang ni som pasari khan President Donald Trump an honna hun nain heta tang hian khovela long lian berzin kongchu lawin tranta ani he USS Gerald R. Ford hi indo long lian airfield chom tel chi aircraft carrier chuan khovela lian ber alani mek ani wale tunruma tan chuan khati zong khani le phot mai shela ka video te hi akim chang lovin in mitatlung lo hleyang ti arin ama amai ro chu lawm ngai min lo thlir sak ve thin tu te chunga lawm thu ka soini